I-sweet ki sila. Okay, naulit sa side car ang driver kay Bingo. Nag-ina. Top 1 global driver. Baka may DJ to. Gago. Test drive, mic test. Loy, ako ano rin. Uy! Ay, gago. So guys, practice na siya sa og kuan. Og driver. Yawa. Yawa. Uy, gimana ka? Uy, yawa. Uy, bau. Yawa ka, happy mo tunaan. Yawa. Oh, labi. Happy tong tabi mo. Adto na oh. Talarix. Kigaulan oy. Atong cellphone mga basa. Kita taglandong oy. Malong. Sabot ako ni. Tagapitan boss, kung may balance pumasahe boss. Tagapitan, may balance pumasahe. Ano ba kami? O, may ani na to. Pwede ba? Dakpon lang ta? No, dakpon man to. Basin kolorom ba? Ana bitaw ko nimo na mag-ulan. Gusto ko ibili na kami mo. Dugay-dugay para ba ni Mauman kay bagyo na maron. Wala na yung titong kanon dun eh. Kami po ay nanawagan kay President Duterte. Hirap na lang buhay namin dito. Wala na kaming makain. Ano yan? Driver mo kargo. Ikaw driver mo kargo. Driver. Listen, hindi ka mag-drive ko. Nag-aarada ba? Ka-trip. Inilis mo na. Mag-pop inis mo. Ga-vlog lagi apod. Kidlatan na nun ba? Ha? Kidlatan na. Ganyak. Picture tas tubangan niyo. Picture. Wait this lang. Na ano mo? Basa ka? Miner mo. G, 1, 2, 3. Meron. Agay. Malor mo. Malor. Smile lang na picture. Una. A few moments later. So guys, nanapon mi dani mag part 2 sa among PE. Putang ina. Ulan kayo dani. Bago na din na tulak na din. Pero namin na isa na sa golo among Kung Fu master. 5 minutes later. Lucky for you, that's what I like. Gigi. Ting!